Ji pegak dan miaknya. Jika lan kena kedai ji culak le muka dalam plastik. Aneh namanya lagi yang. Hei kan, buka kan? Hah? Buka. Anak apa be? Buang anak tepu. Hah? Nyapu nyong. Boh mam lampu teh. Ha. Mau belah putih. Ha. Nyo nak depu. Lem kapok. Nak depu nyo bahaya, nak depu. Apa bahaya? Menyebahayakan anak jimekat. Hai. Igap di mekan tu ilem barang kapu. Unti tu megak barang kapu. Idrau ke kayak apa yang lem nyo? Kayak apa lem. Anak depu. Relah pikiran, relah badan, relah barang kapu. Anak mopop. Anak mit. Purulah pula tak ke bau lelemnya. Hei. Nyo lem nyo lebih bahaya nak depu. Lebih bahaya daripada tekok bau le. Ha, baiklah aku tanya. Nak kerja aku lah, Nak. Alah, pun dah jadi kula. Baik jaga kedai mepeng bitan. Nya kakalon. Hei mana? Nya kakalon. Kan mekaja aku ladan. Hai ku perah badrau ke ja aku lanyan perle nyak mepo milimeternya. Tak jabut nyak mepo milimeter akhirat. Aduh buyung mengapa padaku saat engkau di rantau ku tunggu padamu. Hai, nyang gara-gara lem rusak sarap-sarap nak depu. Berlena-lena janjiku berlena-lena janjiku berlena-lena. Alah hai kau mengat. Kalau laki pisang rayo. Dia punya pisang raja. Kau pun laki long. Lupa ayak ni no. Kau laki ayak no. Alah hai kau. Bang, nampak je pisang. Hai. Ngan nak kakalon. Hana putah kakarat atranya. Hei, barang contoh. Mengampuh habis kawat ka. Makaji pio. Segala mancung masa depan. Bah? Hai bu, punya. Hai bu Juni, punya. Dra naga Pak Aidil. Tengah long nasihati si Sudir. Ia ni kalon hai Pak Aidil. Ia ni kalon ni. Jangan. Oh man, kapala aku. Hai Pak Aidil. Nyan murid ku tanya. Oh, betul. Katip hana ajak kula le nok mit nya. Ya nah, Pak Aidil, ipegah le sesudirnya. Pudah aja ikula macam ni, pudah aja ikula. Camat kan agak, gubernur kan agak, menteri kan agak, terus presiden kan agak. Teman dua digapnya sampai. Pakar nak ajak ikula. Memang mudah dah nanya si kula. Pula mepeng bitan. Hai Sudir, jak sikulanya kon jak minta jabatan, tapi tuntut ilmunya wajib. Munyo masalah hana peng, nya hana masalah. Pulom jino karena beasiswa PIP, baik dari sekolah melalui reguler maupun usulan Pak Tekuri Kiarca dari DPR RI. Jadi Pak Aidil, le macam beasiswa ya? Betul Bang Joni. Beasiswanya untuk anak sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan yang usulannya Teku Rifki Harca. Yang harus diusul setiap tahun Bang Joni. Betul, beasiswanya diperuntukkan untuk siswa miskin dan rentan miskin. Lagi dorku Sudir. Berarti hana latan le Sudir dah kena kerja ikula. Jino, pio hisap lemnya. Nak ada pu. Baik lagi. Masyarakat je yang mau tom u. Faham? Jino Sudir,
Ya, aku jak dengan kamu supaya kamu minta bak sekolah, kena je kamu usulkan beasiswa abek putus sekolah le. Ya. Ye Pak, ngebah di pian daftar Pak bo. Gak ini gak. Lagi yang kedir. Aja ikulah. Bela gaduh ingat ke pekedra ke kertas, gaduh kalen. Pasti Pak Edil bo. Kamu jak baju ni. Ya. Lana Pak Edil. Dah aku dirnya ni dipupi patranya orang ko irun tu. Pokoknya hati urut ha. Pakang ka duit rumah. Ubu mangga di rumah. Ibu keling baki. Nya tak lewe-lewe boy. Temi baju besar aja. Hai Feb. Jadi awak. Gua non, pu pakai non. Hai jadi awak. Buka baju kulit kesang ile. Mana nak kulit? Hai Feb. Nyokkan kulit. Nyokkan kulit nyok. Hidro kan bufom. Nyo pisang raja. Kulit di dalam, aso di luar. Menang. Hai. Gino ci bedah awak. Ci bedah. Kon hai lon, pakai lon mo. Bedah awak. Hai lon. Hai, puje, garu-garu berjalan. Urang mana sang pak? Kon melo Pak. Lagi sang nyan urung-urung warah. Nadong ile Pak. Nadong ile Pak. Tapi oleh. Aku demo lon. Haruh wah. Aja benar cina. Haruh wah. Hai tuo. Hai, wah ke dia rumah anaknya. Ade. Anjir ini berjalan lagi sampai. Apa salon man? Hai bang. Kupu lupa hurunya. Oman. Cukup nak berat bah terus Pak Ismi. Hai Pak Ismi hai. Ya. Oh, nyan harus tarawat Bang Juni. Katripnya lagi nyan. Kayang tak ada. Pura bu. Hana tak trep lembu. Lompat kat rumah hai tem. Sang hai buai terus rumah. Dipasung. Pasung bu. Yan hana bere lagi yan. Merbacut hanya telak tajuk boleh ho kajak kasih gamnyan. Nyan ho kata tajuk. Banyu ni. Terima kasih Bang Hai kan tuten drop adik lon. Lu bunga putus dalam. Biasa ji kong lo nikat. Nyang ke hidup nung. Sang ji halai pu. Dah mudah kembali nikat. Kiban anda ikat sama bang. Malai tu jak leho. Pu malai tu. Pakan teman. Hai Bang Joni, munyokan mengamuk, anak-anak lu mogok bilik. Yang kalian pakan. Betul lah pegang. Ha. Hai Kak Sri, urung lagi nyan, beta pasung, munyo tak pasung, mau tamah berantu. Malai tu Pak Hai, menjanjan baje-baje di bawah. Kak Sri, bek ne pasung, tapi ne lapor bak petugas kesehatan untuk urung nyan yang akan diusahakan pengobatan. Jino Kak Sri, kau kan tepu, gonyan sakit jiwa. Jadi Jino, benda pasung lebih parah. Kibanji Jino tajak bak puskesmas, tarawat, karena di puskesmas karena dokter jiwa. Kepa tu doktor, jika sakit nyan, raya tak jen saya janji. Jen bakapai. Alah, Gatri. Yang ni kan dra-dra na dekan. Mian dengar jen bakapai. Hai, Gatri, pandai
najen pilot. Puna kem. Han pateh hana. Jino Kak Sri, jak tabak kanya Pak Puskesmas atau langsung rumah sakit jiwa. Ngon moto. Menurut Lun, betul lagi yang Kak Sri. Jino tabak kanya Pak Puskesmas atau rumah sakit jiwa. Oh jut pak, Lon ikut cip sebabnya adik Lon. Nyan getat kak, memang lagi nyan. Menyomenan tajak jujino. Yang betul lagi yang pak. Hai? Betul. Hai Lun. Pun hai. Pun dalam motor apa pisang raja? Ya na lah hai. Lang motornya sep, dumpu na. Betul, naik laju. Lun selain supir motor, agen pisang. Nak kedengar apa supirnya? Selain gebak motornya, igatnya agen pisang. Kon pisang raja na baganya. Pisang ube gajah na. Ju. Kutem tapi dan harus baju kulit pisang raja. Han tem baju, han kutem Oh kutem. Tak kenal. Pak sabot tu ah. Lepas di pak apa? Lepas. Lo kulit pisang lah apa? Enggak ya? Macam ni tu. Kak. Doa apa boleh? Gara-gara si Asepnya, gegetannya payah pajuk kulit pisang.